Ijere shero kirenda kashia tuweka 10 muthikairie karera rere tucokere rwimbo rwa Newton Karish ijere na ndeka 11. Karibu sana mutegeri wa Wero TV turi mukondo na jwa irende na mubango za chanchamuka ndio inyenzi kangata ndio kangata the famous acha ni jaribu kuangalia SMS yake antumira ukiri inbox mantu ya irasibio arembera ichunge hiyo magoa ni kidogo. CBC ni 10,000 classrooms na contractors wasipoangaliwa watafanya kazi duni. Kuangalia kazi huko Moyale na Gariza anatumia ndege. So tumu excuse kwa kutumia 10 million. Yani mtu anatumia milioni 10 kuinspect classes. Imagine. Na kirasi kimoja less than a million. 750 I think. 750 yeah. About. Na ukakutana alitingogie wajia na nini that they can give a report. Arua teweitikia mtu gwera commissioner wengwa lazima angalie mwenyewe. Nikina ndewe na staff. Kaya kasara mtikiria Wero FM na mtegeria Wero TV. Karibu sana kile mbango ya chanchamuka tuko round 2 na kile mbango yo tutarimi sana kwethirwa twina the one and only MC Jessy. JASPER MUTHOMI. Karibu sana. Kamili waita mheshimiwa kana? Ngara okenda. Nyokenda kompita president. Thina. Karibu sana. It's very bright. It's positive. It is very bright. In Meru ije tukarita deputy president very soon. Very soon. Turari akue. Tuliponyoka. So very soon. Ukona. Mereta mbo muona? Ito muone. Dodo. Meratara diana Jessy muthikire nkurikanie Safaricom ni uko 100% data bonus wethroge kinyanira daily target yaku ya ntuko inya star 544 hash wetakirinya kuwa bonus cheka kethro ukinyanira target na kethro ukomikinyaniria ukanenkro 100% data bonus yakuna kwa teka wetumira app ya Safaricom etakiri app select data bundles etakiri option ya with expiry wakinyaniria target una leo umepewa GB ngapi ama leo hujamkile maneno ile kawaida yangu uongo 3226 mbona unapewa daily si kwa sababu I am a loyal customer. Netflix ni nini pale? Kuma dhalita unajua. Kuma dhalita sio tuko sasa some of us night workers na nini namna hii. Aya, mbele tu araniria na MC Jessy MUTHOMI. NCBA Bank bali na mubango baita NCBA Home Loan. Nkumenya tuendito kumenya Kenya kaiteneka things are bad. Manto ya si mzuri. Leo kenu na nipo NCBA bado wanitiba kuona atire mtu wende na kwenda kwithiro ena nyumba. Mtu wende na kwenda kwithiro ena nyumba ya family. Especially kile antoarume mtu uko na bibi, uko na watoto na bado no plot in the bodia. Hii kitu is very stressing. Sometimes mchara yochererwa alafu landlord akoya kunok mwana ya huyu mtoto anashindwa huyu dadi kwani mtu mbona anatupigiaga mlango kila siku. So araniana NCBA Bank nipa kugaramikia kila 105% ya nyumbero kwenda wokerwa bakia bakwira atiri batu tuendo kugaramikia kila kitu kinya muchumari we nyumbeu utiora kinya limiti imwe oka nyumba utiora ni batu tukagaramikia kila kitu alafu nawe utore na interest ya 11.9% and guess what wewe yako kaita kama miaka 25 hawakusumbui bila pressure araniria nabo batumire SMS yena rito yako na email address yaku kire 16116 kana oliongere rwangirwa NCBA rwari yakwe nawe na by the way kinyoka kwitho tena ploti wanagaramikia 70% ya bechiro wetu itakura ploti wanakupatia wewe toka ura ploti wanakujengea 100%.
815 biro bya kubyo kiri MC Jessy mono mukari wa South Imenti bije kurukira 40321 kana 40188. Jessy, ground iko aje? Ground iko sawa. Tunaichapa. Mnaichapa kuichapa. No tuko Meringe goro ndari Kithurine Abogeta West na ndakaribishwa sana. In fact nyete kandari arari. Anda kurukirite aumbitete kionyo kariba Kithurine bauga hapana. Simama hapa. Simama tunataka kuona itokuje kwe. Narunga makanda barabara beja au anto baba ingi sana. I was so surprised nonto tatura bangete musemani. Beja kagari nonto abakone barakone tegaikuruka bauga hapana. Mtojo karunga meutu muigwe. Na I was able to address them and that is what is making me nkaigwa ai aure autole sawa. Wamoria ground ye kariate. Ground iko sawa. Imbia tumere Jessy hatuka interested na politics. Yeah, nonto one day churi Jessy, you were doing very well. Yeah. You were doing very well. Kwani I'm not doing very well no, now. No, that's in comedy and everything. You were doing very well kiri comedy. You were doing very well kiri manto entertainment. You were doing extremely well. Yes. Jessy. Yes. And now, urenda kweya mantune ya tuira wa it is a very dirty game. The opposite contrary and orari. Ankwere bukairwa. Turi antu baba ithi tukeja kwairwa mantu ja kwirwa anga siasa ni nthuku anga siasa itiena ma. Unless you're inside there. Utemenyora siasa kali. Siasa ti mbaya. Utongeria abutithuki. Na kumboria karemi na nini karemi ugu kumboria ethra nimigitumi na tonyera kire siasa na kumento baba ingi bakwenda kumenya. Of course. Jess, you are doing so well. Yes, awokerwa you are doing so well. Then do better. Better imbi expand your horizon. Tegera na area umbotetheria tu. Meya Jessy imto wije kene the whole country inye internationally. Na gotende ntekinyete through comedy. Na ba America now, ba Australia, ba Europe, ba Dubai na wina watu itainya kuthithia comedy. Na inditende nyingi sana. Na ngeto nyembita kwa ni ma ambassadors. Ba ingi the last one yari mbele ya COVID to ari na ambassador Paddy Ahenda. God rest his soul in eternal peace. He passed the other day. Wa Qatar. Yeah, ari the last show yanda thithetie. Na mbele nye ya COVID to avagete kuthithia show in Paris. In Paris. Nije Paris niko? Paris, France. Na ambassador ibo bambitana aria. Na ndi na aja Kenya. Bidara ndithege biatho bibi nene bia nene ba William Ruto ba Uhuru Kenyatta bio nyarira twari na Madaraka Day ya Meru yundari MC oria ngi introduce Meru County kire munene riria governor wa Meru Mheshimiwa Kiraitu Murungi na biatho bibi nene ja Vision 2040 ira ari live on Weru TV na binge bibi nene bagaswa Jessy na ndambo nandi na kanya as a young person, as a youth, ari ankara na nene. Kwa hiyo Jessy is doing well. Ni au nanka inyanga tora au atia. Kare miande bwire. Aria uri ampomba kuthithia igwetongi yake. Nkagura Range Rover na manyomba manene nkeja nkibura iria tiri. Lakini au yego jia umpumete. South Imenti yetu no me uninde wana ugaiti. Kampuru kule ampuru na na nsogo na moya riu no mende wagaiti kaka na riu gatega na rampumite yes gwetu ni aura mine lakini family yetu ye extended mwankana ra moroga ingije kinyana ja kathithine na mbugine jieja mwankantharene na naja kionyo. We have very many families na nkobwe na nde inyoga tongate karimi wena mabesa atori baku bakethera batebui ugwe. The only thing you have is money. You are very poor. You are poor amongst poor people. The only thing you have is what? Money. Imbesa kio inajua lakini ugore nkia. I thought poverty Poverty is nothing to do with money. Inya surrounding yaku ugwe na million imwe na batu to ina loan. Na loan rwa 500 na loan rwa 500. Na tutura ugwe ugore nkia. Inyago wena ndeni. Meoga tokobithio kuthira. So no Jessy. So I went into politics not to work with ariande kiria nene ndina kanya gaka nene sana gagukujia
into South Imenti. Ngataka nkona nkarana ba president. Tombali na bonga ngakuja resources inkona ite South Imenti. Ndaeta gwakawe gojinda akanda athiria. Ndaka nyomba ndekira ndaeta gwikira bioro. Ndethera inya gutiruji. Inya thai karemi. Ntumaira okioro kiria kia du. Nonto bakwaga roje. Gutiruji au. Ndeta ukujia roje ndethera roi kuraja sana ndauga you know what the whole community will benefit ngeta ukujia stima ndethera wa ile kuraja so I have to put for the whole community au village yetu au ndekira nto bonde kenda ikinya gwakwa kenda mbekira ndi unteto ja iji ngatega nkona aria tukarana ma cabinet ministers tukarabana ba president ndira ringi turakirikia makia yudi ro atonaga una deputy president iu ni opportunity ira ndi nayo gukujia into ko nja riu iu ni yatumire ntonya kire mantoneja leadership. Okay. Kwa deputy president na ndarikana ikarika rimwe you know wantikanirie CS Peter Munya. CS Peter Munya leo chindwa kile tikia governor kidogo kidogo hivi akaingia NASA. Kidogo kidogo akarudi kwa serikali. Kidogo kidogo ashakuwa waziri. Kidogo kidogo ashakuwa waziri. Dona Jessy utubwetherie sometimes back are gutumiria kana iwita State House ba watanira na mwiti kathara ati wa mu support kire kia maka UDA kidogo kidogo tumerudi independent. Ouga ugamantu ja CS Munya, Mheshimiwa Munya ni kuchipanga my friend. Lazima uchipange. Kama uchipangi my friend utapangwa. Kwani what was the agreement? No, the thing is that I'm an independent candidate wa South Imenti constituency. Ore independent, nyote batiko ariria vyama vingi. Kuinya ntena rutha rwa kwariria kiama kia UDA. Okay, ukariria kiama kia UDA. Yori atire, what happened? Ni bibi akarikire Karen ntukwewe. Ni nturangiaragiria mantu jauja ure wakarikire know that na mantu jaraja ari mantu jari very private kiri bara to akarinde nabo. Na uketha rinde jire kiri independent ni kuona ni ntakenerai ontobura the results cia mantu jaria uria gwakarikire baadaye ni kubati gukuonia ni jari kutwaririria aria aso somewhere nibo promisere kwithirwa ati ni wokethirwa you know kethirwa uri MC wa events cia thirikari UDA yokuma thirikari was it true nande we promise ye wekiro you on the ni story tu anto bakwaria bara bakwaria kabare au no lakini the thing is this you see Neoma Mheshimiwa William Ruto na mperengo ginene sana His Excellency the Deputy President na mperengo ginene sana ya kuithira ndi mtu wawe au tukaranagie nawe karage kiri V8 Lexus Lexus yeah na chopa nokona meano toeta chopa inyare jana ja yagicoka Nairobi ambira we kijana ingia hapa twakarakire chopa tugeta ko mwanka Nairobi. He's a very good friend of mine kwa area inyana akongi kwa ba Mheshimiwa Raila Odinga ni musoro kwa sana tonto inya kiama kia Azimio gikiambiria ndare MC na Safari Park by Kibanga through Mount Kenya Foundation mwanka gia kinyara gigeta Kasaranda bera safari yangu imefikia wapi hapa kwanza meenda area vision Kenya inaandeta so atongerie boni yangu kwira gutebo ntikaranagia abo wote ni marafiki wangu na ngweta kire William Ruto au mbeta tweta kulitania ngugino ntutwete au mbeta yari manto ja kulitangugia ya South Imenti na twatikanĩrie tũgaitangugi now whatever happened but antenda kwariria jama ingi menye barabambaririe kiriwe inda barekere me ankora yakwetika matanto we are on a mission ndauga whatever happened there mtu uri athire ambaririe wega muno kiriwe amwira mtu ujo ni international tigo mweka village ujo auswira kura jia president through the youths anto ibamwika kwa sana youth ibamwika kwa sana the whole country karania nawe lakini ndeja umwira na netikiria na mpango giria lakini sio mimi nilimwambia meanta mwira inkwenda ngugi nio tutamwirire au on his face yeah nio tutamwirire on his face that I have respect for leadership impeja viongozi heshima sana utita ukirugaruga ikiri tumingo kwira utongeria buriku ko karande ukaanalyze manto ukaswana na kuru baku bukaria ukamenya uria bu addressa anene
inya mtuja Mheshimiwa William Ruto teka to level emwe heshima lazima idumu. Oni I'm a beginner in politics although we have interacted with them lakini uromo addressa lazima muheshima uroka address Prime Minister Raila Odinga lazima baheshima uroka address the president lazima baheshima tekurugaruga jakaije au no this is how you address the leaders kwa ukawetagira bakwira ugetera uka think about it uka consult alafu bukaria riu ndamwirire kiroto gyakwa gitari guswangugi yakwa MC wa president ngwindari nayo tayari ndari tangu giu inya mbere tuonana ko wiute ari ngugi yakwa tutambiririo ambira I have achieved so much I was doing so well eu yari so well lakini ndamwira kiroto gyakwa ikiunda akwira inyankethera ndi akuwe na Mheshimiwa William Ruto inyankerwa nkine ngaro mavieti je ungitagia ma helicopter ndatethia mu youth wa South Imenti atia ndatethia that young girl akwenda gutuika somebody in South Imenti ndamutethia atia na ukiria South Imenti atia na ntorari terine uya kieni kiandege ndatethia atia neria inyoke thorore akuwe yeah you have to serve the community this is a vision I have if vision dena ewe kan kuigwa mbeti gutetheria kure oga kinya maishene it is no longer about you. You know Jessy, with all due respect, yes, mtu omba kuthwania ama ujamaa I project ya mtu you know okay akwithwa no etekererie ntukwira na wetekereria no question you need to answer no ntetekeria iketo mingo kwira utetekererie but no tarere you know utetekerie no tarere kwewa ngui utetekererie ngui no tamirere lakini baadaye ile wejiro raua no I mean the race. Actually there's a question here. Is Jessy someone's project or what? No. I'm not anybody. I'm God's project. I'm God's project to my community. God must be the most famous right now. God na wake. Sahi famous mbaya. Yeah, I'm God's project. Project ya mwanasiasa ini. Ndare na mission. Na mission yakwa na yonkuendelea nayo. Mission yakwa ni gutethia ntu betu ba South Imenti. Ande borie Jessy ari MC wa deputy president. Na Jessy ari MP wa South Imenti. Ni Jessy uriku akaomba utetheria antu ba South Imenti. Both you can. No, you can't. Why? You can't help uri MC. Lakini ugatethia uri MP. Remember ntwire ndi MC yo. Ntwire kire anene baba. Kuri intoti umba gukujia. Kuri a member ba parliament. Ba mwanzo ore bakwa. Kuri obandingera ndi baikia gonto fulani. Bambera ndakonire na munene fulani. Nkwenda ombikia na ono ntontwire omuswa na ntimona. Na ne MP. Nkamuikia. Nuntu na aria tuturana ntu nanka muikia ntikwenda convention rieto kama to be a comedian right now what? I am very serious with that Karim. Really? Inyate omwe na kambira mtu fulani ndamuswaga me MP ni bethara bena access na cabinet ministers baba ingi dirikari lakini kule antu batekinyira kule bo me aku MP ekaringa na MP ou no reko aketha MP wenu abatije kene. My friend, wakinya na area, that is a national cake. Ni kuthara resources. Aumba kure mwenye kureta resources in your constituency. Te kuthara MP atije kuitangugi, ari networks jia weri ikinyimo ankako. Kire ito moronga ito wakira barabara ya kuma na area dharakanithi mwanka Meru Town. Barabara ewe kurukirite mono South Imenti. Igiakwa itakwa no ntunari na CDF. Ari ni usore bora ari nabu ni networks jia atumira na nkirwa mbese from outside the country mwanka barabara yakwa ni private public partnership. Kato domino nteto si biashara Jessy twechokera tukenda kumenya nteto nkuruki alafu tukenda tukinya tukithoma maoni ya wananchi no tuko na kile Facebook hapa zinakuja twechokera tukenda tukiarana na MC Jessy tukenda kumenya atethetia ati ari MC ama why would I vote for you if I'm yeah, exactly. What is your agenda? Yeah. Tuchokera temutegeri inya *812*972# gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Akorintho ya ijire
gĩcunjĩ gĩa 13 kamũstari gĩa 14. Wega wa Mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Mulungu Baba na ngwatanĩro ya Kristo Mũtheru birokorama na tutwinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*972# gwikira Korintho 2 kamustari gya 13 jasikiza tuni yeku. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Ngana curriculum ya special needs, thirikari yuga itutane mwana na language ya kuelewa. Kuthithia special needs education, it's a calling. It's a calling. Ukagwa mwana ora na kwenda attention na ndagwirite kumenyerwa. No kamumenyero Kenya kuthira uri ana mumena anture no ngino mumena muno ni mbitwaga kiria na ba kiria tubatere kuma kiri batu aciari na mimbi kinya community antu bana twethagira twina imbi tubatere kwa na bamo mono ana babenda wendo bubwingi sana no mwanka bonerwe wendo na bonerwe kantu kanini karamba ku achieve gakwa appreciated mbi kinya twina antu bawe ndi bobwega benda kwithira betethire skuru ta enwe gikomene special unit na skuru ingira twina cio ni utethi buri ko muno kwithira bukenda ndene skuru ji. Okay, utethi bura mbuga no twende ndene skuru yetu mono ke unit yetu ni materials tia gwitana na bau no ntuto ategera turarita challenge ngukure tutatune tutethia na bau la kwagirite so ndenda kethera kumutwetha na wendi bobwega tugurira materials like iunda kwirira like oven kubatethia kubaita na kubake mariko ja kuruga twenda kinya kuthira twena machine kubaita na gutuma twenda kuthira twena machine blow dry twabaita na kuthia mitundu na ingeti ya kuthithia nkunyuma sanji na pedicure na watazi bakamenya na nyama beta bakara bakoba kwambiria ngugi yao Mobango jwa nkatha cietu ureterine yetu sako nieza na gotungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kire biashara yetu sako, your success our pride. Mubango jo muri micero gutukunyera ukarinde umaririte kwa kunza kuthomithia mantu jaro ja mero jore bi ndrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so ja off season fruit the off season fruit ntiringa kawandi grono ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura mu machine ciakwa ke gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium mero tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega Burundi guru yonde muyuthi no itengo kweli muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bwana kwambiria ndande nyoge kaira na kabuyu ri utekwa kiazi totia kuga ote ngugeire ondadi na ngugeire o na ndi kuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri na ugwire itwe yambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete ukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga tukara kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithirwa kariata tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina ina twitaga split na kwina ije twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa gwenda gwema karana kethagwa kanyitu anda watutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke ya mwisho kome ngokwera ndeke ya mwisho neka uma ng'ondu yume ng'ombe ndeke ya mwisho murungu ngari ro murombete no eka uma ariko ugakurukirwa ndene wero TV kiri mubango jo muri micharuruku
Terikone. Get our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthithi bia kubia nguku au we biashara ene. Ndio twathomithia course ya spinning. Ni mwayo mbele. Ndene ni wa gwika ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero Bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jwa tuthunkume ndene ya Weru TV jumene cionde mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwatha kirira tukire biashara cietu faida kaya magana matano ni magutumanio nkerera ngarera ciana ciakwa na nona guti muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni ino o ndaire ankonenkero anantu barabara ya free batura kwija mumiro arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi gwa mwana tuthunkume ukubie gwaku ina kuri netegemete mandikwa ni thirikari ofisi na twendereire kuruta wira onu twagura lori na twacoka twagura nyumba na wira onu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu nikenda atwathakirira utongerera dhamana ndene ya biashara cietu uplani urogasivu na imbesi ngano gasivu ki service yenkuthithia imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorerwa ni ndene Weru TV jumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa kagwi akodetwa ne mwiriki Weru FM rumulirwa amero kabeka kari mushi muthikiria FM 96.4 Rumuri rwa Amiru. Inya star 812 star 976 hash wekira baba wetu jasikiza tuni yeku. Baba wetu uria uriguru rito ria kuria thurwe unene bwaku broeja wendi bwaku bro thitha gwa nthiguru ota uria buthitha gwa iguru twena ruebe kurebe gutungana turekere meje yetu ota uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 976 hash wekira baba wetu jasikiza tuni yeku.
ya kwethera ntikwenda kwendelea ndi MC wa president kana deputy president ntethie antu ba South Imenti kwethera ndi akue na power reri ndi akue na utongeria gukujia intobiria networks jia Jessy ankwerinya barato usinda nabo uti wakinyera aria turi nonto ni usore butuma ukendereithia constituency kwa networks iri Jessy ni jio nkwenda utumira gukiria South Imenti tumicokia aria yari na ndauga aria yari kureo yari na mwabo kiri the youth that are there kwina chance ya gukiria South Imenti yetu through youth na youth ije turariria atia mantuja talent mantuja sports na education na education turariria kuma inya tertiary education na wiguru kabisa na youth beto meamo youth kwina teenagers ni pre-youth tukarega kuba tap bari area school high school bakeja kuthiria baketha bari very confused people lakini tukageria batetheria kuma bari high school na tukaba capture through what sports baba inge barabethara bari kiremebira and other bathetha bathiretie school na tukaitumira yu kenda tuba ashakiri very wonderful young leadership na gukiria ipawa bio bari young people kenda batetheka mbere baetonye kiri mantone janshobi ku networks iri Jessy ni je tukwenda utumira na ndina ideas jia gukuria ipawa be a young people in the country. I'm one of the beneficiaries by power and aero kanya kuno toe bangi the same opportunity ukona ngitonya kire leadership napo metekere power ankomenya limitations ire to the ina jio turi artist na hatu kwenda go isolve ake beside South Imenti the whole of the country lakini mukario South Imenti abati kumenya gutegento tukenda South Imenti Jessy aremwa kumenya inabire okay. Jessy ukware mantu ya utethio ura watetherwe utethetie bana you know ndonere post ya takayetawa Wycliffe Muthomi was it yeah akiwa Jessy ya ko tethetie you know tethetie enough kire industry rorari so why would I trust you nete kina na nene nkuruki orokuwa. First of all, I don't think mtu huo kuga una Jessy no atije kabisa completely. Nonto koria Jessy na te othe tie youth na tuditha gemanto jau live on TV niko manisha ugori mtu very ignorant. Nonto keja koria Jessy othe tie ate youth ongwa ne kumenyora tubatethetie kwa mtu ni very ignorant na ni mtu tije Jessy na tekathinga ta manto jara na hii porojo enajio nonto Jessy on national TV ibati tuambiririe academy ya talent Nairobi ipawa biria beyond the wona bia comedy in the country I have participated in building them. You train anto. Okay. Arakiri Churchill show. Yes, naombe jite. Arakiri Churchill show. To audition anto, to about audition kuna team ya auditioning. Next step, you ni ukethera. Ngo train na mentorship area. Alafu tukinyeko aratu kabukinya. Kire Meru, te South Imenti yake. Meru County, yonde we started a Meru festival. The first kiathogi kinene sana ya kwijenya Meru kiari Churchill show igitara rira munyari governor twambanirire nabo in fact governor rira munyari governor ni wari wa mbere in the country go to host outside Nairobi na tukwija atekeria na inya tutetheria muno go to fund kidogo kuthithia mantu jo na yunda tindikete Churchill juu chini ndamora ndenda homecoming twathithia u Meru technical na iko no kuririka na ni wario na karimino wario twejire to auditionia nto baba ingi sana Meru ba Ichi the comedian tukithithia Meru festival kenda tureta Churchill show au ne to auditionire ba MC Ashi ethera no mwije na Sizu na Coffee Machete Jasper Murume baba ingi sana ba Single L ba Nati Mwalimu ba Marete ethera no arapa monkatha hii that is then kama no akija ukinyagwa kinyete the first person nyamikirie Churchill show ari MC Jessy ndamweta aria ni ntindika Meru no kuone nya mwene nani mwene mheshimiwa Kawira Mwangaza women rep umurega the first time umere TV ne Jessy amwikirio ndamwikekire Churchill show na ndamwikia kiri Weru Citizen TV
nande ipower bia youth twabia mberirie kitambo kwa mtu kugo ne very ignorant non to atije rogono rwa aria twamberirie na ipower bia ana mamero. Good stuff. Now, Jessy, what is the fallback plan? What fallback plan? Just in case itige kyakora. Wachoka tukienda turekire thirikari my friend. My friend thirikari reko na independent. No. You know, kwithira independent in fact akariba South Imenti babati kumenya advantage ya kwithira kiri independent, especially mtu ya Jessy. Ukethera ni mtu unge hivi isa sawa, lakini yore Jessy ore independent when a very good opportunity non to take South Imenti in the opposition. We will never be in opposition as South Imenti. The independent rimanishate ndina thirikari ya William Ruto ya tonya no muzoro wakwa bado tanembea kijana kuja hapa tuendelee na kazi na noka tu atonya kukiri thirikari ira wa thirikari je ingia Azimio baba no tuijene ajombera haya basi lero ni lero kuja nifanye kazi no kangeta ko tutafanya kazi pamoja ku I'm not leading South Imenti in opposition with the independent that ni the best option ira to inayo as South Imenti na kumonka abaikia ara thirikari ri because I know how to and there's a reason why I am independent na neo hiu kenda twethera turi kiri thirikari. Good stuff. Salma Kadhurimaru, we are watching from Kidhurina. Salimia sana Jessy, nilimuona jana wakiwa na kijana wetu Kinoti na Mwenda. We need such young men with new ideas. Vile tu tuliwaambia mkiwa na Kinoti jana South Imenti tunachagua ideas sio pesa. John Mutethia na waruwa kedhe mheshimiwa Jessy, kiti ni yako boss. Ni Mutethia John, Beward candidate Tigania West constituency. Okay. David Mohambi are watching from Kadidine. Thanks MC Jessy gututetera guturetera mwamko mpya kwa vijana. Kiuri yakwa ni atia atethia vijana baba bakurira nchobine ikwaga ngugi ni Faruk ndi Kadidine mbele na MC Jessy. Jibu ya swali nandekire youth barabario menya ngita inkuringa siasa most of the women bari mbera Jessy ntetheria mwana Jessy mwaro kwarenja Jessy ana asiari barerera ana youth na most of them the parents bari tega Jessy bakona Jessy mtu young akomba ku resonate wega na youth iria aja na youth bongo ari tugweta itukumba ku resonate na bona itukwalia. I've talked to most youth in South Imenti almost everybody baratu tatiri manabo maybe one ndio walikosa kuja base nande kiri youth ira to inayo youth ni tonye temanto ne jansho bisana. I want to create a rehabilitation center ya youth but check now free non to rehabilitation kuma kiri drugs na rehabilitation ira to teme akanyana CDF. I know through my networks arianka litambesa jia kwa rehabilitation center nkathithia mantojeta kwa private public partnership tugaswa mtoria akeja ku tutetheria kwa rehabilitation center kamenya na ranka litawa fadhili networks jia kwa itonyete monga kiriba World Bank na ba Africa Development Bank na une ndina sore na area one of my best friend that walena digishuo google him utamuona niwe one of the revenue allocation director Africa wa Africa Development Bank kirina area kwa World Bank kwene nyamero bari World Bank. These are the networks I'm going to use kotetheria ba youth bara want to drug abuse to rehabilitation center amona bo ndenda tugaka gintu gitagwa Youth Art and Innovation Center. Youth Art and Innovation Center yankwenda gwaka South Imenti inyayo ndenda gutumira networks yako irambije. We've already started the negotiation. It cost 520 million now already. Yes, in here 520 million non to ito such a thing nara Nairobi kore inya to wakite through the help of the Iranian embassy itawa I hit center area den spirit na to dhire na inya company itagwa Diba na ya dhira inya nkabu postere one of the ones that we have finished na ne dhire ko unenkomenyora to kaomba gwaka Youth Art and Innovation Center. Kiri Innovation Center ya gukethera kwina antobaba talent tukaeka studio mwe atari mono au era bakarekoda free of charge kire music na tubaritani nyama ntoja videography na mo abo Youth Art and Innovation Center ne ai ne antobaraba na startups
youth ni bakwerwa startups imbi ukienda kwambiria biashara yaku tugagutetheria aria uria umba kwambiria na kiri funding ya mesa ira tugatumira youth fund gugutethia gukiria biashara yaku uri mu youth ukariaga itena interest na kiri youth art and innovation center eu no tuka advertise ngugi cia kuma all over the world thai kwina mu youth ri South Imenti akwenda ngugi kwa UN atije nyakambiria ko but Jessy anajua how people can get to UN links iraitũmagwa nkeja nkekira youth ba South Imenti kire youth art and innovation center akenda bona ngugi na reire kuri youth bakwenda utuika in flight attendants ni wije mtora arita ngugi ndege na regombe cingana ari baraba bari thuruka ku na bendaga certificate ya form 4 no wina miaka 21 at least ukagwataga C kenda umba kwaria gicungu na ukwe na kasura kako na ukwe na kasura kazuri kasura personal wewe hata si sura sana ukuna jiamini as a youth uketha ugiitikagia ankwire bare yagwa between 200,000 na 500,000 ikadepend ni airline iriko keikiwa cha bare acha ukauria baturungamia bo ukauria baratu gucinda nabo bagutethia nya kuona ngugi untuja Kenya Airways batije ni kubakambe arome bari ku inya arome even you can get that job in flight attendant tiga guthogia mathomo to in this morning mato igua mbesa uga kama 500,000 my friend ukona ngugi Emirates Airline area ugutonga ndina sore ku baba ingi sana in fact Emirates ndamenyane through ndamenyane nabo Emirates Etihad na Qatar Airways through my late friend etagwa Ambassador Paddy Ahenda na rira ndeta na Dubai na Abu Dhabi na Qatar ndeta tukuthikia ntu ndeta anka get networks jianto ja baraba na airlines ira nkamenyora in the country mpomba utetheria masaa imekwisha mambo ni mengi mambo ni mengi ku moko itonga marete riwa inkuona mutongerio mwega John na Mutethi no akawambia kiongozi Nicole ametuma namba yake ya simu hapo kile Facebook kurunginu yao ntumira kile inbox namba yake arimbira salimia MC Jessy I wish him all the best. Jessy maybe tukireke wenda kwira ntoba South Imenti ate ankwenda kwira South Imenti mwamkompia ndio huu anko buromba kura jenu ya MP South Imenti kenda tumba gukiria society yetu opportunity rande na yako thande akuwe na anene tikanga struggle gwita go introduce kire anene baria tukambiria u tweetetie na iguru na bantuma menya bunge ejete ne a young people bunge eje ne kethera na bandindi nyoro bado bunge kethera na bakimani ishungwa bunge kethera na babu Owino bunge eje kethera na ba Mohamed Ali bunge eje ne a vijana ite kwenda ugo kuma watano ari baba urotuma abagu karimi ugo urotuma abagu wira abagu ati uwe baba thiare ondetere sijui ntu fulani akoro batitumagwa kijiko nilete kijiko kou atori ba South Imenti tukeja kwaga inyanthoni yes let ndakaije itumagwa ndakaikero itago ntu fulani okay ndakaiga tumwenyandu ene mbona sijatuma huyu ugo tumaanda keje tuma ichonge mora itonde tari Jessy no about utumwa ko ndakaije itumagwa ndakane kithaka ndakae siumaga mbere ariwa bas tumeninda keje itagwa Jessy parliament kaomba kubugambira kaomba kuburetera resources ya mwisho Jessy no na inkuona thai kuthira yoro ni ndorero ikurukua kana ki ukikoronetwa akuruba Egoji East and West yes what was that all about you know politics yokaraka kidogo kwa tribal or something in a minute 1 minute obviously politics is very tribal kwa area the only people that it's can local. do is very local actually not tribal politics is local not tribal politics is very very local no nto utongeria bure muji bure mureo bure around bure mureo yes nige tumitugaga DP anga umemero anga mero turienda no turienda utongeria bure ko bure akuena watu so the thing is akariba South aba Egoji East and West akurumo no mono the elders ibejire bauga Egoji batikwenda kugakura jiao barenda turungamie candidate umwe kenda tumba kwithwa twina mubunge na aria menya ituretikanireria nyande na ukithurine ni turetire ndabauria ndabera murume na aja ujo
igoji tutina governor gute warungami governor igoji gute warungami senator lakini at least kwina ndakeri aja irungami MP twetekaniria na akuru baba na inyano tukwaria na akuru bangi tunenkanire giti kya governor kungi tunenkanire giti kya senator in fact nyankuga aja nkume atori ba South Imenti tugaringira Kathuri Murungi senator aumete au abogeta na baba tucokerie njara ari senator batucokerie njara batunenkire kya MP etagwa distribution of resources na aturi akuru bau mego jikabaratikaniriria bauga mtura bokaigwa akoromba kura kumegoji gutionge ni Jessy bau bange ni imposters. Thank you sir. Ibwega sana nonto kona kanya. Jessy eto Jasper Mudomi ayuretekea bunge. It's been a real, eh? Yeah. Yeah. Thank you very much. Asante sana ntupokuona kanya kwa nabatu na. Yeah. Thank you. Asante. Thank you.